کەک زەکەریا یا پجۆڵ و میوانی من لە استودیا کوردستان 24 بەخێر هاتی کەکی زەکەریا. خير خد الباب مال باب كك شمال وشان ما بخير ان شاء الله اپیام جيب بن وسيله خير خوشي آرامی حضوری آشتی براتی ان شاء الله. کەکی زەکەریا ئەم دکارم بێژن و قادا سیاسی جواتی حتى او آشتیا جواتی کل ترکیه به سالانه مثل هاتیه هرفاندن خلق جفود و دور کتیه يعني دكاري بكذي چرشوه نوده ان شاء الله بكذا چرشوه نوده علي هر شخصي اب 4 سال بهتره ام بيجن چكين PKK نوبينا PKK و دولتي ده نوبينا هيزم PKK و ارتش تركيا ده mücadele که به چکداری بردوام بوجی لی تجار او شر نهات وی آسته گو گلین کرد و ترک نیارتی هبد جبروی از باور کم دانین چکان یانجی حلوه شاندن و PKK گر کنگرزو بجوه و او بریار بدن اورا yani peyamago İmralı grava İmralı hatiye tişego öjalanda beje na beje PKK medamezran az hildu veşinim çid beje de kongre xo bejevinin biryari bedin PKK hilweşinin her komin çek dasade ve çeki xudin tu bavart ki dinav PKK'de keki Zekeriya yani nerxandina tedbir derbarı çiye dinav PKK'de دجبريك لحنبري بياما أجلان هبي ممكن بلكي هناك باشن ون هناك كساتين جو بيجن دستيو بلند ريبا بريا PKK كريه هناك كس احتمالك هي جو في بيامي بأويكي نيني بنخينن بيجن عميش ما شكا بردن قال تشتين إيه مثلا دبی پیامی ده از 100 سال درباس بوی ایدئولوژی سوسیالیزمی و شرط و مرجین دام زندان PKK بحث آورده که دبی ایرو اصلا گم گشتنی او شرطن yani اویا belki نخواشه ایدئولوژیک جی دنو PKK ده دست ببکه yani ideolojiya sosyalizmi gelê Kurt'a tiştekî xerîb bû. Çil sala di nav gelê Kurt'e ew em bêjin dîrokê de xeletiyên ku dewletê kiriye yan jî neqenciya ku bi Kurda re bîye yan ew zilma ku li wa bîye ew PKK xwast ku wek sedemekî bikar bîne û ideolojiya xwe di nav gelê Kurt'a bela bike lê gelê Kurd erê piştgirî da mesela em bêjin siyaseta gunêzî PKK'ye lê gelê Kurd nebû sosyalîst. Kekê Zekeriya lê ez bawer dikim yani ew kesên ku rêveberiya PKK dikin îdeolojiya wan bi tevayî yani îdeolojiyeka sosyalîzmê ye ihtimalek heye ku nîqaşek bi ser vê mijarê dû dirê jî bibe. Kekê Zekeriya niha ev prose bi Bahçeli dest pêkir. Belê. Yani ez nizanım amedekariyen devleti çıkazı debundu ve çerçevede lê Bahçeli dest pêkir Serokkomarı Erdoğan jî vê proseyê yani wisa bertekek li dijî nîşan neda heta îro jî wisa ye yani li dijî vê yekê tu helbêste ka xeftinekî got birêz Erdoğan kirî jî nebûn pek Zekeriya yani niha piştî vê peyamê gihişte astek ji ber ku daxwaza Bahçelî ew bû ku çek bêne danîn PKK were helweşandin ev yek jalî serokê PKK ve hat ragihandin yani devlet gora bahveriyata de çi pêngavan bavêjê amedekariye devletê hene kerem kekek xuya helbet amadekarî devletên hene bi xasî got xuya dike bi xasî got ragihandinê got gihana destê me got em wan dixwînin wan yani bi tiştekî eşkere devlet amadekariye çi kiriye helbet di agahiya de tune lê xuya dike got nêzî salekî ye istihbarata Türkiye çûn hatine İmralı'yı berdewame bi Abdullah Öcalan re hevdîtina kirine belkî hinek tişta axivîne heta amadekariyek mezin jî kirine lê
حتانی ایرو از باور دکم سیاست بلکی لدروی و پیواجوی هشتم. اوجی با آوایی که زانه بون. سرکومر برز اردوغان چما بیدنگ ما یعنی وقت بخشلی لسر و مسئله ناخفی پوکه دبی ایگو دبی شیر دشو تا پفت کم ماستیجی. ابو خالد بجد دبی پیواجوی چهار سری گو 10 سال بری گو مدرسه خو درجی وکر من نیت بو نیتک صمیمی گو ام به مسئله حل بکن چهار سری کی جبی کشی را ببینن و او دسته گو مدرسه جو کجبو گو دسته ما بگیرن گو دسته ما گس کرد. بله. جبروی یعنی حتی ایروجی پشتی و بانگوازی جی حتی گو کنگره پاکیکی نجب و بریاری ندا هلوشاندن پاکیکی جی بلکه اردوغان با آوایی که برفره لسر به مجاری دیسان آخفه. بله. یعنی اف بانک جی طرف بخشلی طرف دولت بخشلی باد اویا جی تشکی مهمه تشکی گرینگه بلکه حتی ام بیشن شانس و پیواجوزی زیاده دیگه چما یعنی 10 سال بری وقتا گو بناو پیواجوز چهارسری گو دست بکر کل هم بر پیواجوز سکنی یک مهپا یعنی او سیاستا ویخته یک جی جهبه ایرو مهپا و پیواجوز ام بکار میشن آنی زمان علی بلکه استخبارات دست بکر چون وقتنی لی ایگو لسر ناو دولت و آنی زمان دولت بخشلی بو وسا خویاده که گو ام بیشن یعنی دا آسته که وسا دا آنی زمان که حتی گو عبدالله اوجالان اگر راگهینه حلوشاندنا پککی یعنی جی چکدانینا پککی برا ورا دا غروب آدمه ده لپارلمان ترکیه لانخره برا وی بانگوازی بکه بدنگه کی بلند اویا بقیمته تشکی بقیمته جهپه جی ایرو کارا خود که گو او ببا دستلات ایرو جهپه جی دزانه همین عالیان دین سیاسی زانن اگر کی پشگیریا کردا تنه با اگر کی دنگ کردا نل پشتوان با کرد آلیکاریا و نکن پشگیریا و نکن کس نکارل تو که بس رکومه. کی ذکر یعنی اولی شانس وی او که زیاده کس باور دکم و بگی جی کی یعنی آماده کاری دولت این چنه دولت وی اشکال ناکه چما اشکال ناکه باوریا دولت اوه دبیجن او پیواجوی چهارسری بلکی تکچون اوی سبب که او بو داخواز ملت کرد ما به پکیر بازار کرد بروی اب یک تکچو ایرو جپکی کر یک تشکیل دبیجه دبی تبی بانگی تبی کیانو تبکی خوی دکی بکه ناکیجی تزانی اگر دخوازی شری چکداری بردام با ام جرجی آمده نه از دخواستم یعنی اف بانک هات و پکه خو هلوشان چکدانی اما گاو نباویجن گاو چی گاون کس بینزن بله مجاره گرین که ذکریان نه دهی نپیر والگل جناب سروک ورزانی هفته دید بله باورد که مف مجار جیوا قصه کردی بله پیش شاندا امرالی هات لگل جناب سروک ورزانی هفته دیدن پشتی هفته لگل جناب سروک ورزانی yani şanda dem partiji seroki dem partiji yani helbesteki gelek pozitif jwe hevditini ani ne zaman kub serok barzani rebu de hevditini avede cenab-ı serok barzani helbesta xwar jko yapışgiriye ragahandı bu huda para serve mijari çi bu helbesta serok barzani kek Cemal do ma cenab-ı serok kek Mesut ra hevditinek meşibe ambrunuştan لسرve مجاری البته مجار به پرانی ابو بله پشتی بی اب فرما اربیل لوی داره ام کک نشیروان جی ام رونشتن ایرو ام با کک قباط طلبانی رج رونشتن بله مجار هر ابو یعنی که شاید کرد چکدانی نپاگه که یا روشندن نپاگه که گلو و تحصیل کی چوا باندور کی چوا ل لکشیا کرد بکه لملت کرد بکه لکرد حرم کردستان عراق لکرد سوریه لکرد ترکیه اسکارم بجم به یک دنگی محمیه همان تشتی گود به یک حلوشاندن پاکی یان دست بدانش چکان انشالله و خیر بجو همی کرده. دسالی ده
Kurdên Türkiye peyda belki Kurdên Herêma Kurdistan û Kurdê Sûriye jî ama inşallah wê derekî xêrê bebe. Tava jî piştgiriya xwe anî ziman ji bo vê pêvajiyê de em hêvîdarin em tev bi hev re em hêvîdarin inşallah piştî ku PKK çeka dîne gosiya çekan li ser siyasetê rabe wê bi rêw rêbazên şêweyên siyasî belkî em karibin hinek dî berfireh van mesela biaxivin. Mesela ez bêjim ku niha bêguman wekî te destnîşan kirî Kek Zekeriya li Tirkiye proseyeke nû dest pê dike. Mesela weke Kurdek li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê ez dê bikaribim bêjim di vê mafê Kurdan werin cîbicî kirin mafê zimane mafê nasname ye û di çerçeveya nasname de jî çi maf ji miletekî din re hebe ji Kurdan re jî hebe ez vê yekê bêjim li Tirkiye di çerçeveyekî sivîl demokratîk de sivîl de hiqûqî de yani dê li hemberê min dîse kiryarên yasayî û girtin û tehdê dê bibin helbet mümkün e yani müddetek dijî berdewam bin lê ez bawer dikim her bişe wê dereca wê bikeve kêmtir bibe yani wek mînak em bêjin ew di pêvajoya çareseriyê de 10 sal berê ew tiştê ku wê rojê Kurd digotin me digotin îro eger em bêjin problem mezin e wexta ku çek bêdeng bibe wê hêsantir be gotina wan tişta ez wê demê jî wexta ku ev şerê xendeka dest pê kir wî çaxê jî me hewar kir em xêriyan me got ji bo Xwedê vî nekin nav şara nav bajara nav kolana texemeniya û bicî dikin ev diteqin ji dengê van bombeya dengê van texemeniya dengê heqîqetê hev kes dibîze yani eger kî bi vê şeklê dewam bike kes nikare bê Kurd kes nikare bê mafê Kurd kes nikare bê Kurdistan yani kî behs bike belkî wê bi awekî tund dewlet bi ser dihere ew taqîbatê yasayî û belkî girtin û belkî mehkeme belkî ceza bi bawer dikim eger kî ev çawa bêjin normalizasyon yani ku awekî sivîl bi awekî bi şevekî siyasî millet bibîne ku çek ji dewrê derketin siya çeka li ser siyasetê rabû û em bêjin PKK jî xwe hilweşand ew PKK ger xwe hilweşîne ew kesên ku heta îro di nav PKK de di rafê PKK de cî girtine wê nehelin wê nefirin wê dîsa hebin wê bijîn belkî ihtimal wê bi rêw rêbazên siyasî yan jî bi awayekî dî wê heyata xwe bidomîne niha we kekê Zekeriya wekî Hüdapar ve kurultayek komxebatekî gelek giring li daxist ne kurultak komxebat komxebatekî yani gelek giring ve nêzik bû berî çend roja bû we li daxist yani kesayetiyên gelek diyar di nav civata Tirkiye'de di nav civata Bakurê Kurdistanê de êgo beşdariyê kirin yani bi awayekî gelekî medenî sivîl demokratîk mirovane xumanîst dilovanî daxwazên xwe anîn ziman lê bertekên gelek nexweş li hemberê wêna lê mesela medya Tirkiye'de ez bêjim beşek ji medyayê ji mirov hemûkî negirê dest beşek ji xelkî êku xwe wekî rewşenbîr binav dikin li Tirkiye êku xwe wekî akademîsyan binav dikin yani ew gotinên nelayık jî êgo beramberî cenabê te beramberî Hüdaparê karanî bûn hebûn mesela çawa karî tiştekî wisa çêbê 2025 proseyekî aştiyê bi rê ve diçe ti bi awayekî herî mirovane jî nikaribê daxwazê xwe bînî kerem yani bawer bike di wê komxebatê de me her çi bigota hinek însan wê bi heman dereceyê bi şêweyekî tund wê bertek nîşan bidin hinek kes ew kesê ku behsa wan dikî ew li dijberê hebûna me ne yani wekî Kurd ne wisa wekî Kurdekî Müslüman destxweş fermo mesela ew zihniyeta CHP bê rengî ye çar kursî me di parlemanê de wek Hüdapar çar kursî mesela gelek cara endamên CHP dibin çi karî we li vê derê û li vê derê çi dikin û çawa hatine vê derê kê wanî vê derê
حتی وی داوی پارلمانتری می مرسیلی برای می فاروق دینج یکی پارلمانتری CHP جرد دبی اونچه وقتن کیوانی بداری اوج بری خودت به قبل زاویه باوته yani bu şekilde her çıtı bir şey bir şey yani jigotun etta yani ne geyda ve şu ha habuna takabunnak o kez halbat am çibejin ve avay kitun Kek zekriyatış şarma da var li hani kes Keremke. mesela am bejin biçin hancati o kadar mesela hani kan gotun on bahsa keşe kurdukun af prosa ne prosa ya çareser kirna keşe kurdu af prosa çiye çakdanina PKK'ye helvaşandina PKK'ye yani hedef Türkiye ka beterur yani serdama ka beterur on bahsa çıdıkın onu ve prosayı onu zarar verebilir onu helvaşin magu başa bro eğer mesela piştigu mevve meseleyi kat Rojava Türkiye çıgod devlet bahçeli sarukumar çıgod ev kesin gulu servi mecari dağıfın çıl bejin bahçeli de tuşta god yek go hedef ama Türkiye ka beter lazım çek bedoni lazım pek hayır başına tuşta ki di god go peyusti ek mahya peyusti çiye lazım am cephe naxoyi am xort bik başa mecgo ve konxabati meçgod mago yek pek lazım çek din ama ali ki siyasi ne نه ارکام سر PKK گم چکش دستی بسینه و ام نه دولت نجی گو ام شرع چکداری پکره بکن اما مالی سیاسی نه چه بار سر ملیمت کرده ما بانگوازی کرد ما گو ام جی و خدا پار ام پشکری وی په وجود دکن ام بین لازم PKK چک دینه چک دستی PKK ضرر هر مزن ده ملت کرد چک خود دینه گر دولت گو با وجهی دینه نه وجهی بیسا دینه لازم اون چک دینه چکی و ایرو دورا بیچو فایده تونه جخنی ضرر چکیتن متشکی دیگود مگو چی او خرد کردن جبهه ناخویی یعنی خرد کردن براتیا کرد و ترکان و چه به ماجی لگور سیاست خالگور نرین خوا ما کرد چه دخوازن ما دانی مد مگو اگر دخوازن براتیا کرد و ترک خرد به تأسیس به آفیا لازمه دخوازی کرشینه Brez yapıcı. Yani eğer mesela ben İro o kişi gurgu onu bir sebep gurgu av dağızı av bangavazi ne var? Evay bangavazi ha. İro pede ve çepejin ama merak. her min girdi ayet khos bepirsin brez yapıcı olduğunu ha baver bekedini af Kurdan da yani fikri ki ruda bu ev roşa go Rojava'yı Kurdistan'ı tejiyandı. Ben. Yani dikarem Abdullah Öcalan bangeki bu hesede jibeke yani Rojava'yı Kurdistan'ı jibeke دوی بانگی ده او یک نبو ته بخوشی کرم کرد که اف بانگ که گریدایی روشا ترکیه روشا باکوری کردستانیه نگریدایی روشاوای کردستانی و سوریه دوی چرچوی ده گر دیتناته بگرم نرخاندناته بگرم شکل باته جی نبو که ممکنه اصلا روشاواجی بگیر Az باور دکم yani او ونیا گو لگراور امرالی هاتی کشاندن شش کس لرخ عبدالله Öcalan رشته چهار کسی لپاش لپیانه تبایی 10 کسن yani 10 کس و عبدالله Öcalan. جخوا 7 کس شاندا دم پارتی. 3 کسی لودری لزیده بیا او کس کینه anızam yani de telefonda jiber گو ونه بچوک بو من ده کینه. لتشتکی دیهی حوالی که ما بالا ویکشان رسمی مزین کرد گوی میکروفونی که بچوک لبر عبدالله Öcalan. اوی علامتی چیه؟ علامتی نه بتنه بنفیزکی پیامه کشان بیه. احتمال گو belki video ki kişandığına او video ya berek kişandı yani ji پیامک بدفکی. جی قندیل تدی اعتراض کی هاتچه گو اگر کی نه به video به belki هنگ گمانی مشون قالو که به چه شکلی اف پیام هاتیه نبام قبول نکن. وزیر Türkiye Yılmaz Tunç ویژی گو یک کسی که گرتی گو حکومت هاتیه برین به آوای کی ویدیویی پیام بشین او یا نه یاساییه ریل بر گرتیه. biz باور دکم محقق ویدیو هن حتی هنه کس بجد به 4 ویدیو هنه. ده 4 ویدیو به یک جبو قندیل یک جبو ام بجن یک جبو روجاوا یک جبو اروپا. Yani de av
او ویدیوی کنگ در کفن میدانی امروزانه ندیاره بلکه او شانده کوچوی امرالی بلکه آگاهی یک جمع محبه واجی پار نکرد بله امروزان بلکه جی دست دولتی ده کنگی حسابی بی و شخی و ویدیو بلاب gelek spas برای زکریا yapıcıoğlu seroge geçtiği hüdapar le stüdyo kursam biz çağrı meyvane ben. زور سپاس که ام بجن اپ پیواجو انشالله جبو همی پیگاتین و حریمی ای چه کرد و چه ترکمان و چه عرب و چه مسلمان چه غیر مسلم چه با چه سنه و چه شیعه و یان علوی جبو طبعا انشالله با وسیله خیری باورد که مچکتانی نا پککی هلوشاندن نا پککی و انشالله با وسیله خیری جه نه پیدا جی بلکه او تشتی گو روی بازی سیاسی ام بین زمان بلکه دی پیشش سیاستی وکری به باوری ام اوه انشالله دوره کنو دوره که به کشتن به ام بجن به تعدا و به قوتی که هجمونی گو لسر سیاستی ام بجن با اوه که تون جه جبو سیاستی تنگ دکر گو رابه انشالله ام بین جبو متفخیر Gelek spas vote برای زکریا yapıcıoğlu. درست بس